bito kero mondo torojo busoku tali nyamba tuwe na injira botare tuno mugaba bito bikaro to meranete mheshimiwa Steve Mugaga Nwara iko ikarasete to kanyikege bona gaba nanto baisenge soko gia komete usinege swai bona to kuma no ene karo to yeta ayora bu to amakadinga karo botelena aiga to goka botelena oteri president nga to tagete oro sinye kitaye domneria Mama Lucy oka to babage elia baina Nairobi bona goto kitai toka noru magaba no tenenga tunaomba hospitali ya mama Orende, como diga mama, naende na ya kupata tena hospitali ya mama kama ile ya Mama Lucy na Nairobi. Ona roho kile waderema rais tunataka hospitali ya mama. Orende kwa mbeki. Mugaba na ga uwe data, onyoranga mama na mange nyamira, waza vile ndani ya mama. Orende na indra witu sagaje tengo. Amoko Moko ijero mama tairelo ya practice egarau bwane se president omanyabuya nonyakeroka tutoma tebeti asaboro bageso mai Steve na ate tutoma tebeti asaboro bago tutoma tebeti kwa kere president pia mona rosiki gitari akeroka na ino matenga tunakuomba your excellency uende tena ututengeneze hospitali kama hii kwa constituency ingine bona kutokireta toko nyaraga bano tena mimi your excellency ninaomba jikoni. Ona swali nanga komo umo kolire. Ajo bade ni ali Mungu. Ikara ranga dia konire igabwa tukita kaere dia Iris mo vice president. Yona gawa no kenero mo sabere nilokoga ali regional chia baide. Pastor yanko ni na ndio bia mana soko ngari bara. I acknowledge ya wachumbe wetu mara Mheshimiwa Steve Mugaga, asante sana.